Nah, ikonyo Semen Padang melawan Persis Solo, klubnya Fufu Fafa. Ini parah nih. Semen Padang statusnya main di kandang tapi main di Bogor. Ya better lah daripada di kandang Kambau di Batangan. Oh, Bruno Dibal, umpan manis sekali. Aduh, sayang sekali pemirsa. Oke, Cornelius Stewart keras sana. Meanwhile, Halah, tendangan tak kama. Itulah kamu buat kabau sirah tu. Alah, nak mungkin sih. Cornelius Stewart umpan ke tengah. Undi, mantap tandukan yang oke. Tapi kipernya Persis kok paten juga gironya mah. Oke, Bayu Gatra, Michibuchi, Vargas, onde kan tiang sana. Aduh. Yalah 0-0, mainlah 1 poin untuk Semen Padang. Tuh paling indah. Lumayan lah permainan Semen Padang dibandingkan 3 pertandingan terakhir kalah taruh sih kan.